Ko mangembeki yake nekitebye sekele lagoik Gen Z. Kikibanak kimunwok lagoik obonam kaina nekismongen ole kimunjin ngo amongen ole boikab kumngo okokure lagok kwok Gen Z. Asokowek lagochu koek ichek chelen kenyakeni. Wasakot kesom kurain kong'ololi kijanaek chumengechen kole kimache 2027 kevakian wasee koba. Kiyai kasen ano ibenda nevakiani kwanisiek kwak. Vakiani asikongetwo ng'o? Mavakian Korongoro, Chumo ak Maina chekitech kandoinatet en emoni. Korwoch ak Sowe, korwoch ak Korongoro, korwoch ak Kipkoimet, kot kwamut komong mogochoronik kwak chebo kaplelach chekoibu kandoinatet en Kenya nebo oeng kotebe biikab Kalenjin. Kilya maibukto Korongoro kwanisiek kwak amaibukto kaplelach kwanisiek kwak. Kororokuchu kokiborgoi mache kobukto kwanisiek kwak amu kikibanda. Nasikia rafiki yangu kama Kalonzo kina Matiangi wanadanganya vijana na kuambia kwamba kama mlioccupy parliament, mukaoccupy high court, occupy leadership. Nikajiuliza kama ninyi ni magnanimous enough and that you want them to occupy leadership, give them to be the leaders of your political parties. Kalonzo mpe yako young generation, we jiuzulu mpe yako. Kwani unatafuta Gen Z kufukuza wazee wa nyumba ingine alafu we unabaki ukifanya nini? Yekakake mamanta boisekab koin kumakitesten kotinye.